Usio kana nduthi. Eko baby top. Ati eko baby top wa ithaka. Ndimurie muti ndamutiga toro. Na tupuguze tumai. Oh, tio tuko. Eno ti TikTok. Oh, gai ino tuko. Kaugo menya no nginya gego trendi. Ucio. Ateleo ujanyanya kai baby ko nyanyite. Wabirie kuinari. Nyona gakuka ukaiguru ni kuingia ndadeithia. Agithiria na kauri. Agithiria. Ate ni urathie githi. Rora kiratu. Sigari wa ndo basio. Hi guys. Hi, how are you? Oh, You come from America. When do you start to sing? Why did you go in there? Miaka 5 ri. Uratutanyira atia? Cannot forget your chama ke. No twire, are you a victim? Either wago. Oh, sorry. We want to come. The one only. The legend. The fantabulous. The beautiful. The lovely. I've raised your numbers. Pay me, then welcome me. Hey, welcome. Welcome. We say welcome. Jorwe yako zi. Riu ni otwikaga. Riu twenda tugwikia rithi. Ebi. Icio ya jora ya ndifega. Githomo. Umefika ndamwongerera numbers. No mwana cia kinya mude. Githomo. Sikietiriri na kuteithia. Kanitha. Kwana atia. Ndiri na uru. We mwega. Ndi mwega. No ukiririo wega. Njukirire wega ndathi wira ndethamba. Goko no gwa Karaiko TV. Ndaumira ndathi ndethamba na ndacoka ndero ni ndiranindikana ni ndirenda gwitwo Karaiko TV interview. Yeah. Okay. As you can see the numbers have Yeah. Ni marandikanira makoga baby top is in that area. Yes. Yeah. Gwa Karaiko tutikona maundu maingi. No kwenda kumenya atiriri githomo. Mutiketi maritwa. Maritwa. Njitagwo Gladys Muthoni wao. Nambe andu ngiamenyire gutho. Ngiamenyire maritwa maku to guthoma. Mutiketi riri interview kai Karaiko TV andu moka maria riu. Wana namba ciakwa mundu gwitwo Blaki. Kinya 1K. Zaku. Wajiro Bobi. Zaku ni kazi na ni sweetheart. Joya ishuria. Arenda kunyinyo wega. Eno Kare TV. Rure tukurie ri. Ugikura ri. Mutigeti kejina maritwa geithie your fans. Oh. Ni watuira witagwo Gladys. Tena kiriki maritwa. Oh, tugitwire. Itagwo Gladys Muthoni Njoroge. Njoroge nu. Oh, Waithaka. Oh, sorry, tacokera. Takaribu imechobao mabibi wote wenye wanakuja Mugithi huku Black. Badiko na malinda. Ate wao meraga atia? Meraga ati Kafagara. Gladys Muthoni Njoroge aka Wetheka. Kafagara. Ucheri ugudondo. Ngirega kuona kundu kora andu ala kana niko kugo na iyo tugoke kampo. Jeriro Mombasa. Garerero Nyandarua. Haya, wathire polling station kana wathire group of schools? Group of schools. Hello. Wathire kuria gutaranagirwo. There are a group of schools. I'm not a hustler. Yeah. Where do you have a beginning? I don't have a humble beginning. They are humble in the just the other round. Just the other day. Oh. Idia to let go good for running. Ni mwalimu hiyo. Ndio masiarago kwa andu atoguri. Ni thina mariku mageragira tondu kuhuririo pizza. Guys, the kama gego ni ndu wa mizigiti. Kuhuririo tea biscuits in the morning. Koro muthe kuguthuguma bathtub mari abani nairio. Na gwithamba na shower. Those are the challenges. Wahitira mundu.
Areke tuge so far nduri mundu. Yo bado mundu. Ona kiuria kingi Karaiko TV. Ati wagwa ni chali jire kumugeragira andu amareragirwo kundu. Kwero mam susu kwa bathtub. Ndio kule sausage. Na gucenjia nguo maita maingi. Eko hoda ipa. Wewe napi? No, what's napi? Urenda kujira ya biriona guku kwa Hanan. Kujira na Hanan wake ama. Atwabira ko. Hanan wife. Ai. Wewe mwaje tane kuona irio. Na niguo ndayo ndo nyuma nyumba gwithamba. Iyo. Kuni ukuria. Yo kuria basi. Wegia na wewe. Ukoretwo atia? Ko kaige turi a witikio. Wa Karaiko TV. Karaiko TV. Mutwe mwena wa. Ofisi cenyu koragwo guku ndiko. Guku ni Mombasa Road. Ofisi ikoragwo guku Blackwood. Ni tuokaga skating Mombasa Road. Owo akikorwo ofisi cenyu koragwo Blackwood. Next to Imara Mall. Atwugate. Tuokaga skating. Daraji da. Skating. Ndio mbarambara ge kasoma set duranyita skating. Areka gata inaga kanyamu kau gago. Agothiru. Maguru make momendo. Atiriri. Ona tatwire igire. Taigwa bare twatiri na tare dite kwa kuria pizza. Wale gakuri ogatuni wozimu. Ati ru hadu ho. Ru no punishment. Na TV ekaho rio. Iwe mugeni wakwa. Uya sanitirana nani. Oyo ne ando ni maigire YouTube yaka meme maigwe rugano rwake rwa last week. And you guys congratulations muna rwimbo rwega na korwo mutira kinjuri ciuria. Weli conversation atiriri. Ati we wa ulagwo liko kuria pizza, kuhuririo pizza. Na korwo utaenda bathroom nje na usiku utwararagaja kwa bathtub. Ile twararagaja. Umeweza kurio ni mirudhicha. Na iti twararagaja. No kauro ta bomb. Mugo twira congratulations. Turekerie congratulations. Atiga ikomakie ni baba wanyu. Gomora congratulations for the new song. I was the first person to play the song. Waka memeka yukamwige for diaspora fans who don't know me. Yeah, humble. And it's a good song. The only question I had, are you good examples of the preaching you're preaching? No. No, we no le kugasa. No ne kuga mutirare sia. Oh, yes. Yes, we are not. Nile yo aye kidogo tukonyitete. Jeje ndwere udobera kameme jaragia kidogo. No. Na goragia kana inywe mwe niguonaga we niwe baba wa mwanake uyu. Atakire na nderu tha ici. Si by the way. Ataro ici. Niona tena sio we. Ngai uhoro wa nderu. Ya mwana. Tafarira no murori ni azira. Ruga githiro ugu acio. Rwimbo rũu nĩ rwega na nĩ ndarũona YouTube. Ona kesho nĩ rwangamĩra matirĩ na boxer. No ĩcokerwo. Nĩ drop comment hau ha YouTube. Agĩkorwo no hagacokerwo ga-piece kau kena actors. Agĩkorwo wona hau na ithuĩ matimathire rĩrĩ gũbanwo. Guy. It's a nice song. Thank you. Nĩwe wĩtagwo Samido kana mwanake? Aca niĩ njĩtagwo Kĩgũtha. Muigai wa Njoroge mwenyewe. Nĩ thiĩte magũthaga. Alafu nyagaco no korwo no ũtwĩre njorũ-inĩ ĩno ya Karaiko TV wanjirie kũina rĩ mwanake? Ndanjirie kũina ndĩ nda maitũ. Ona itarĩ ndaciarwo. Nyĩmbo ciaku ciũkaga ũtukũ kana mũthenya? Kaingĩ ndĩ toro. Ũkarota? Kaingĩ ingĩenda nyĩmbo ngomagwo gwĩtekĩrĩte nguo. Nĩciokaga automatically. Na kabica kau nĩ gathaka kangĩthi TikTok. Melissa matirĩ mararenga gaka? Kwanja kairĩtu ndĩrendaga gakwanyu kĩrĩa Stacy ũmũthĩ gagwĩkĩrĩte thikati ya gũtumwo na crochet. Kadancire rwĩmbo rũu hau akĩnjaruo nginya
Alikuwa ataja ni malai watida kilomita mwende ngetha tugore rubero kumita mege tuna dibulu ona ndiri dibulu ona agukirite kiwaria mundu uria ni ndina bata nake ni Stacy ewe ni weroreire we uhika studio wonire director Karaiko TV ate na waitha kana Jaiburu no TV-ini no yoyaga na no yatangatha Ngai yakwa Wano wonire Diburu hana mwaria ndimwonire no uyu kataraiga no Stacy angikorwo biu no nogeti gukorwo cinguri Stacy nĩarenda wĩra wa digital gwa Karaiko TV na ndĩrenda igwa gukuru kwa Jaiburu ndĩrenda wĩra wa kũmemereria tuoyaga video na microphone ni citu na no igwe twekaga advert utigambe twekera commercial break muthenya wa Friday sawa kabagara rugo ni gakorwo karatina Friday muthenya ni tuna Bluebird ni surprise tuna Ainitaya tuna Nyagasho ni kama surprise ni tuna Karago wa Buraya tuna Samido no got surprise at least ukire njorua tondu ndona kiigirira ira ni gutahuthirie mathaa maingĩ kwa nginya mandu matitũngĩra thũkũmĩte mirioni 10 mabui koguo Karatina no wameta nigetha tucoke tuthie Embu togo horo wa Karatina nikuo magakorwo Friday na night mashabiki enyu othe ni ahiki guku ani Michael bless mashabiki Karaiko othe ni mabebe Imawain Ruta wa Karoti Jacqueline Wareire twenda guthi handu keheri-ini Jacqueline Wareire ni tondu ni ukinya na kuigwa ni wathu Jacqueline Wareire Karaiko ukogithie mashabiki mutumia wa Gathemba mani oi oka ukioka ugere hata kamera-ini ukaugere haha kamera urenda u Corona nginya ndena geso ande maraji kuandika wina engagement rini Enda kwa ni engage braki ate braki arenda kumwe engage kira microphone arokia kai riu tumekira oi kumekira hinda mwiroreri kahomenyite tondu ri ndi mundu na ndina thakame no kuikarire kai ate mundu na wira thakame na wira mbeca cia kiingo na ndi muini na warekereria rwimbo basi riu YouTube yothe turamirekereria mwena wa Mama Ryan niguo menye ati mama ya Ryan oh no okay kujira murajire na mwana ni ngurera ngire mwana hau ni pio kwa nyokure era twana mashabiki Karaiko TV TV na yara yone ndore at the same time hi MC Zaku karibu kwa clip hapa utatujua MC Zaku ndio tutakufinya vizuri Zaku ndakautere mundu Zona MC Zaku ndarakora rakora githika ire ndeke ndimugane ndikwenda kurokerwo ruci Zaku kwanja yetagwo investor tene ndimenyaga ni kaonire ndakwarema MC Zaku Chef Gathemba ameokoka wako na pesa atiri Mama Ryan yes tini uraigira microphone ni we riu yes riu ri kihiko gigutwarite atia thutha uyu kihiko ni kiega no ndirahurana nakio ire ndo ndauga no waga Gathemba twadivosire ai ni ugira ugo mitambo eni ati nä tä yä kä rire kamico ona rä rä a ndeciria gwä kä ra decent na ndä må ico one ndio matirio cia rä u we nä tå gå kå gå ra ngå rai rä agwo mirioni 1 tu
Korea waraithi. Reke tuone credited. Yora guereri makai muno. Araiko ina gani. Bibi Bibi. Mora gire kuteta dansa mneki. Apa tu tidak ada. Niturai kara tu kumurigitanagia turi andu. Sigura mukegeithia na flash mova mutigeithia wakeruba wa njorua mukajera ndimwecu Mama. Sorry, mom. Tuwe papa. Aduh, dia kau be. Ni wakeruba idaroja Ruja. Kai. Ya deh bukan. Nanona oiga kaniwari fresco okeruha. Kanaona wewe dia tu wacheji. Riu niere ona geirire. Ukirithia kinya nayo. kana isong wa watch Ore kalau dia nak uruje. Kali mic. Ala. no riri story karati no wandikiro ni akariganiro ni akorwo handu kariwa-ini na None agirite bido. kurutara na irio na karango Katika nini hamna rai. Huku ni hii TV. studio Blackwood Kiteni advert. Dangote. Angalia watu wa Harmonize bana. Karimia TV. Neora. Hebu atie mwili. Gai. Kabla tujabalia kwa ufupi. akicheka lazima ucheke Hata kama utaki. Akicheka unafaa kucheka. Yeah. Kwani wewe si romantic? Hata ya mkuri. Hamna pesa. Yote. Nakaa wewe uko na mimi. Tuku ando majeji. ando maigirete Kai, by the way, to 23 aya, mara chat right. On behalf of my family. Ndio muonare mara igirada hizi. Ulikuwa tunaenda turuki yawani mimi. Nani hata tayari. Link yangu. Oh, thank you. Ikirani ya hapo YouTube. Watu rahisi. Kuna mtu ati anapenda live akauta tu akaraiko TV na kanya kwa man. Wewe na screen. Nenge sio. Wewe na sio. Wewe ndio kwa kile ya kwa ile video. Gani? Wewe ni kabisa. Akiri ni kama hicho. Nige agwasia mutuye. Nikio tuga yetira mutu kule kakule kayenge ka. Zibato. Muna bere na kuochiri boru. As we speak. Kumbe watu Tushoke dogo ine. wanafanana. Wagani? Ya. Hiyo haina comeback. Yeah. Hili ndio haina kamba. Haina comeback. Olo jorusha kamba. Oikiwa nyino. Haina. Kuwa oikiwito kuwa kana itaraiki ya mogo. Yeto ikanirie. Atene. Ni ukadoro hiki wako. Zakiroka. Wanatoka ekelewa. No, US. By the way. Araiki mogo. Masidi ya sitoto mwana tari. Yeah. Nori uye torathie gwikira America. America. Joke tupegu kutu. Nimuga corona stagnate.
Rĩu wega nĩ atĩ nĩ kĩu kĩrenda kwaga hau. Nona waiga Acio nĩo maracaria TV tũgũtwara nĩ madola mayuro. Tucomoke ni tugako. Ate tucomoke ngai mutigeithia andu. Mũrĩega. Ate Baby Top ena mũndũ. Aca arutĩte kũnawe. Ũtarĩ yake. No tumĩtwo wega Baby Top. Otusere. Ndio akoruria kuria kamera. Jorwa yako ya rũciũ nĩ waitaka wa Jane na ndimwĩraga koguo mweterere. Aca ndagahojio. Ndagahojio. Tondũ ta rĩu natharĩ warĩ na kĩ? Ithuĩ twarĩ na C-. Ndarĩ na B+. Natharĩ. Niĩ ndagũire wega ndakinya kĩrĩa. Class 1. Na nĩ gũtuĩkaga warĩ mũkũrino. Waroteirwo. Ndi. Niĩ ndĩ mũrote. Mathi marore wĩpo. Baby Top na Karaiko match their character good couple. Baby Top ya handũ ngũgũtwara. CD ni pesa ngapi? CD ni sure tuliziacha Eldo dini. Naivasha. Hizo zinauzagwa na bote. Kuna super. Unaona present ile data ngũgũtwara Fancy Salon. A fancy salon. Itago fancy. Fancy salon. Eko. Utumoga shirika. No wekanaga kũu. Waku unihost. No wekanaga kũu. No wekanaga njũĩrĩ kũu. Wĩkanagwo kĩra. Kumeki eni. Etagwo kĩria waridi. Mũtikahe ahiki anyu macoke makanyenja ndĩtoro. Sasa. Tadira uwejetwo kĩria. Nĩkĩ ũrandora ũru. Mzae. Mzae tiga kĩria. Yake na wewe alifara kugwikirwo. Awola nshata. Fata ile zitoli nawe. Mwana ũyũ ũngĩ baba mama na watu. Baba ati baba mama na mtoto. Hapo ndorori atiriri. Tekafagara nini? Ni Friday. Igiraigwa gutua maka. Muranga. Muranga nĩ tũrathiĩ kũmenya mũciĩ. Oiga katiga wa ni na pia Wadaithigi. Joy Mimo. Nyandaro. Top ena Karaiko hai. Ya. Atiraitheke ndio kwa Daithigi. Baby Top uko top na naitekei. Ndora ithaka wetu. Msembe wangu ndikora ni wetu. Nenda witu. Usikuwa unasahau hapo. Nisikuwa nasemaje? Nilikuwa nasemaje? Waithaka witu. Sawa. Alikidu. Na tatagai. 798. Na tumenya ndienda gucomoka. Iteni mbote. Tũtwarĩkia announcement. Twarĩkia mathaa mathitha. Sisi tukakirore ciana. Hey, hizo filters bwana. Mko light skin. Si filters. Mko pizza. Tuko hivyo. Ai, mimi nimelelewa na maziwa na nyama. Sawa ithe kadungiheria. Mundu uria twi haha ungitwira uhoro wa kiria. No nie. Ya. Dino. Kaineka. Muri na rego. Ya hatungegwa nako. Ate tiga. Tiga bi haha. Nindirakigiria naki. Ninde tutigikihura go. Kapagara. Kapagara ni Friday wakiruba wina runyeniko nie direte. Excuse you. No gacuma ciakwa no ndinde na ciuma. Ndirathi kugathwo thaici maginya ni ndiretie. Mau. Gathemba ni araiga ni arenda. Ui ndumwire ambe eharirie kwa kuhinja. Ni kwa kuria. Ni kwa kuria tondu ngiria. Top na Karaiko master mmeamua mpigisha na itekei Karaiko. Karaiko re, Karaiko tiko. Madhaena naonekana amechoka. Ilikuwa job. Aina niguo wira ivuri. Era ati mlisema Kapagara hatuwezi kula Nyandarua tunakuja. Hebu ambieni tuko nini? Mtakuja. Tuko Blackwood Friday. Blackwood. Tutakuwa huku. Blackwood Imaradaima Lounge. Behind Total Petrol Station Imaradaima. Friday. Saturday by the way. Saturday twere. Wewe
Ni Friday. Saturday we la Cascada. Saturday la Cascada. Saturday we Untitled. Igore ndira menya data date ya kudo ni HR wa Karaiko TV. Ani raguthire PR. Kwaja ni radumira kindu. Ndirakwira ati dadi. Wake ni ni roka. Lakini wewe akakurehera kanyamu. Ndakalaire. Azma ya ni. Ya kwa kanyamu kwa urabika. Asa dabo to pesa. Na niri ukenda kiheo mundu atagiriganirwo ri ukenda ndukamutwarire mbeca ndarire ngimwethera kanyamu ka mbeca icio ukake mugurire kindu kingi kapo yo yuma sigifite kale mkogo yako ukira ka America ndiye na order idigo kina private jet wetiri order idigo umete America ko atogire private jet na dawaka Ewe guru wa Divki. Gokire na private jet na no amenya. O kindu giki wendagirio guku ri. Ugitia murimo giki na private jet. Kana raithi. Ini. So kiagi ukire giki raithi. Riu ndena ndagedari. Otutigia nao. Mimi ndio manager manager wa kila kitu. Sasa tupatane 44. Untitled. Mimi wa follow so najuanga kwenye mnaenda gigs zenyu. Likania ita mutige tukutuku. Ati likania imutige tukutuku. Baby top. Amera magire haria mutambo-ini makuma. Muigire murore nigetha muhote kurera ciana cianyu. Ndarikia horo wa interview. Why are you? Ni gaina Nyambari Friday. Nyambari Friends Corner. Aya. Ni kwa gaina. Kemie. No ko bia tu drama ya. Ai mau itiga kuro. Ru arauga atia. No ni reflect. No resto yena wega. Kegukatia tanoka. Nikatie. Katia. Wewe usikie mkatiano. Ngojea ni mkatie kabla hajakuja. Unaona ni wito. Kona ng'ombe nyingi. Maeni. Buri. Ndio unaona. Ni kwa swimming pool. Ni kwa swimming pool. Kiria kia mbere ni kia kuimia. Unaona kiria kia. Mzae. Ni riri. Tokaigwa. Riri kuria kwina riri. Kuria kwina rui rwa ngari naro. Unaona rui rwa ngari naro. Ndio tulitufagira. Unaona maini fresh. Ni manatherera. Arafu ri. Mbona gari ya dafu. Tugiga horse ya my son. My son yari horse. Horse like katoi. Asha, a real horse. Kuito ni kuri. Aguri ni bibi daddy. Ndagite mwana na muthuri mutongo itanetukania. Au ni hojoru yako ndio kaya kuyombe. Ugo nani gagia mwana na mundu mutongo. Turi horse. Wewe abonye. Ana kaudo important turalia. Ate hiyo ni Karaiko ameenda kuvuta. Ndagi masaa 5 bila. Ona riu ndukingire box utakirora njira kiria urenda kiria hena handu ha kuiga horse no twethe ate wakiruba I'm coming for you Ken CM Aki ukaha Blackwood ukaha utwire atiriri wambirie kuina ri Blackwood Mombasa Road Anirira anirira Blackwood Lounge #tuko imara iriganitie naki kana hakuhi naki karibishwa sana na wewe ndio CEO kana mwingire hau panari tetagwo Kairo no utajui Kairo ona kana nima Kairo ngire muiro wauga Blackwood iriganitie naki Imara Mall will be here na Baby Tops Friday na Karaiko mwenyewe Friday behind Chocha petrol station Imara daima koragwo imuhoreru uguo na niguo urahoreire ukinjirore ndajuke mugithi nikio taruga ni ngoka ndakigwa Baby Tops ye guko na mundu wakuhandiri na Baby Tops ndakana rihe mbiro yani gukuhaniriria tu na gukuhiriria njira ni wa mukuhiriria don't pay your bill I'll be less yes wow thank you I'm humbled wewe iwo konje yakwa jude kuri rui
Ni anga gutiri undu wa Akiruba mutere turi ruwi ungienda ruwi kana swimming ati cowshed is good to keep a horse ati tukaiga njogu kwa ng'ombe ili to undu umwe ati sasa 90k muru wa ithaka niwe crash idania hey Uno wigaga mbeca. Send us our deposit. We are coming here on Friday. Yes, you are welcome. And we want to go home. Yes, you are welcome at Blackwood Side, Imara, next to Imara Mall, behind Total Night. Fantastic. Welcome so that we can have a very fantastic Mogithi night. Very good. Good girl. Show Nanyoks. Yes, and we have another branch called Blackwood Side. It's along North Airport Road. Just next to Kobe. Next to Kobe. Yes. I got it. Todo shedi do na igwa shedi wa na flax. Ona shadia na kora yuni na ni gira address. Shedi wa na flax todo dananyita. Auga ne mare branch gina Total Airport. Airport. Just after Cabanas. Just after Cabanas. Hapo kwa bridge tuko hapo. Ati mathaeni ndurakirehe family kuria confit gutire kundu tutarathi turathi guothe hwaini twi kuu Muthe kwaja ni holiday. Happy Eid, thank you. Thank you. Aya, kejuri sirire kujuragia. Sasa unakatiana ukiwa Pedroki kanyama. Ukiwa boring hivyo. Tunikati ukiwa acha nirudie. Naona ni kegwire wakiruba. Ni guona gari ya thafu. Ni guona gahura pa kusoma. Okay. Thafu nini mwega. Hatire kindu urani promise na future itu haha. Ni nona ni go prosirogyo. Gakugurira ndege. Na ti helicopter. Ye? Kuikaraga ku. Nyumba. Ku. Ndeda. Oh, kuria tikara. Mudo location. Swimming pool. Baradhi. Na mahatha. Kwanyu ni muri sheraga mahatha. Tondu ndirathi ndenda kukwandikite kaundu kau. Akire kuria mweri umwe ngoro on diet mweri. Oh no. Ngoro on diet mweri umwe ri. Uhoro ucio akire mweri. Ate yuku. Package moja kabisa. Oh, thank you. Hey. Yes. Haya madhaheni rekinyete ginya Mombasa Road. Eto kwa microphone. Ate? Thank you. Asante. Naitwa Julia. Mama Fua. Wekaga atia guku? Oh, aigua laundry. Ndehagire nguo ciakwa ciothe laundry. Ona ta rucia rucini iria nyuma nacio studio ticio ndoka nacio Karaiku TV. Yeah. Ready. Ni uranyita. Ganyita ni. Oh, ni arenda kuni proposera. Ndiramwira anikatiera na maundu macio araigua. Nguo zangu ni dobi. Haina shida. Oh, yeah. Panties kila kitu kise kwa janire riu ni nguma turerwo indo iria indo gani uranikatiira riu maundu maria ndirenda guku Blackwood nguo ciakwa riu ciriukaga guku papa ni hega auga rihuragira iratu kahura thirari bra na heka muhuko cikaio nigetha itikagucuke guku and then iria turaruganirie kuria asa ni njui riu kia. Thank you. Laundry yaku etagwo atia? Johnson's Laundry, TikTok, Instagram na Facebook. Fantastic. Asante sana. Ona tungiaga maundu mothe TikTok gwitu kiria tu ingikurikiria nakio ni turi kirabu. Hawaga ni gwitikira Kwa ndega riu akorore muri kirabu kama kou matero uguo Prosecco kiria heina sina matero Prosecco twathoma nake
Hey, Prosecco. These days we don't go harsh. We are keeping fit. So ukira stock iria kiria njohi iria ungifatara ku. Prosecco is a sparkling wine. It's not too harsh for babes. Jera babes itige kunywa nyamũ ici. Niria cina magi ugo ini gacoke kakirwo mai mahiũ. Ikaruta vapor. Ina ikababu. Na wanywa na ngirathi iyo ukikirwo kangi ugacenjia ngirathi chilled. Na no uririo urio gasigana ifo. No, you just do 2 glasses. You know we want to get utoka ine mundu ndanywa njohi uguo tunywa na guku. Kawe nywe igana atia. Ukanywa ukamenya wario. Idurajiria ni urahonokire. Ni ndi ndanywa njohi mwaka uyu by the way. Tiga Saturday. Ndianyuire ona Saturday. Hello? Niki? Yes, Samburu geithika. Umekuweka speaker ukisalimiana. Samburu eko. Samburu huyu. Samburu. Rebecca Waiego. Samburu. Ndugu wote ndagukatia ndundu na induru raikiria. Utakira urajira wega. Kirafu. Gete kwenda kirafu. Era karuga kaumira haa. Umepiga? Umetoka kuchoma? Baba. Mbona usisome? Kuja usike hapa. Tuambie. Hii TV. Sikia. Anasemaje? Ati Amerikatia ananiambia ati kwa kuko na swimming pool na kuko na bar. Sasa tataka kuingia baba. Maoni yako kama director wa Karaiko TV. Nimemwambia tuko na club. Na tuko na mto. Wado umetumia nini tunakoa? Ona nile kega chaji. Ni mwakigwa. Amari twana ni mwigwa ndahuriro thimu. Ukaikareha. Ukirea mai kwa hiyo. Kama nayo na kuo tuigwa ni. Hi guys. Karaiko TV. Haige. Call Siri. Yeah. Haige. No, hi guys. Eo ni tureruha. No amera haria YouTube niho nyuma korora. Agirite nakwira. Nabaye ni macio ai. Mundu arakigwo kinunga gu. Nyemu iranunga mitharigo. Ati no yorata. Kama na nyemu iranunga mitharigo. Ni tiwe gokanunga kiguru. Etiyo gokanunga kiguru. Oyana kirea ediga thenge. Ati kamuthuku gaka. Ni wageithio senior citizen. Daiseka. Kae maithoni kimarora. Leuga kitu inanuka nini magoti ya ngamia. Sasa hiyo ndio mzuri. Unajua ukisikia kitu inanuka magoti ya ngamia ni kitu mzuri. Ukikunywa supu ya hiyo magoti ya ngamia anasikianga kuna konga kuzuri. Kireka hadi macho inasema. Hebu niangalie nikwambie. Kama inasema. Inasema aje. Nataka unaniangalia kwa kama hebu niangalie. Nakuona ndio huyo. Hebu niangalie nikwambie. Sinakuona. Alan Omondi Jalango. Huku kuko na dry cleaner. Kuko nayo. In other news, wanaosha viatu, nguo in 4 hours, suruali, kila kitu. Aya huku Blackwood. Ni mara daima. Na niko tu wako Friday. Rurero ate. Kwa bona joke na nguo. Kidurali cisema muko idana chokore konfi murego ko akore cyo mugacokera tukithikara tina. Nekio. Dona kana itekira amanagi. Dona guru kana itekira amanagi. Yeah, guys are speaking in English. No ginya agacokera nguo yo. Dona nini ndirehugura mukihugura. Mukijihugura na bila jihugura. Nyakirigwo kwenda gake. Tukegera guthianio na kio guo nginya guthie nginya kona. Yeah man. Ndio man. Karaiko master, unakaa poa. Yeah. Picha haiko clear, pole. Weka simu vizuri sio clear. Si ni unahugura. Oh, yeah. Unajua mimi nakaa venye naona. I love you guys. We love you too. So say you love them too. I love too.
Hizo dakika umechanganyikiwa na Waithaka the shy guy. Akwera ni ndio moto ule wagirite. Elewa ndegeo 33. Takitoka ugusie thirare na Ona urenda kuonia ndunoi. Wekire nguo. Ngere kugetere u kare ku TV mara broadcast ule marenda. Asa guko ti ate ule urenda. Guko no ciuria tutakoragwo ni uko kiuria ciuria no kacokeria mabani. Riu tawe uria ni kiurero wi shy. Ndodo wa haria. Lugha ya kuitisha line. Hi guys, you look more both. Susan Kendi, how are you? Mwaura Dennis, Kariko Master, big up mkiwa na kairetu gaitu. Inatiko week, tuangalie kutoka hapa tuone kama mnataka. Na by the way nimeona nini? Ni kama mzae hauna netire. Weka pin. Pin hata sio kunini. Angalia hapa kwa Google Maps ukuje. Iko sawa sasa. Oh nice. Kwa very iko now. Wewe kwenda kuja useme bye. Oh ina tip. Bye guys. Bye guys. Bye. We love you. Ate bye guys. As this family. The Kariko family. Leo ndiraiguika. Ndogekora ni uraiguika riu guo kugu rariria. Ndiraiguika tukone tare wana. You are not been heard. Yes. Goodbye. And we love you and continue watching the music for you. By the way inakataa. Inet hauna bundles. Nani amesema? Say, I'm just waiting for you. To? I have the body. To? To say what? Goodbye. Ladies and gentlemen, to bring the camera at least closer. Ladies and gentlemen, we are Blackwood. So, all of us, we are the rent of the sound. Change dream with Gadege. Yeah. Nginya koni wetu uranite na kiroto ini kingi. Kirega kwera. Wetu aina America. Net ni mbaya. Tuende tukakule. Sawa, bye. Bye. Aya na wewe. Bye. Thank you. Tudia na bere kuwa chali ya YouTube, TikTok. Karaita kamso. Gambu tulinunua. Dayo ede to akinya ngiri. Kado ede ndo mauma wira. Mati mawira ni gwetana mareta na andu a TikTok akurenga. Akinya ngiri. Tigana ina githungu ndamuthaitha. Na nile kwenda kwaria na githungu by the way. Daria. Kwenda kuyira hari we. Yeye kuhe uhoro wa UK. Oya ire. But I was told he was arrested. Yabidirie etherwo mu. Net iko baya imekataa. Orere yake. I was told he was arrested for spanking a mzungu. Washa kile tukigwe kale kera bibi na hali tukiugaga. Oh. Kile tukigwe. Ora kete da bibi. Ara bibi to. Ora kile wa hodera. Bibi to. Bibi yako wakile tukigwe. Utaua simu hii phone bro. Aterere. Ya tayari bile. Iko ya. Tiari keuru. Ay. Ndio atetu kenda nyito. Ai. Nit iko baya. Tukateni tuende sasa. Aye baby top hai. Sawa. Good day. No.